reka mwifuriza igitondo cyiza by'umwihariko wabashije gukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube BIHAGAZE 250 nizere yuko umeze neza mu bice bitandukanye aho dukurikira uherereye mu byo uri kugenda ukora byose nizere ko bikomeje kugenda biguhira gataro kuri gataro amakuru menshi atandukanye ya sport abakomeje kugenda avuga mu bice bitandukanye nimba kuzaniye update news zigeze tugira gataro kuri gatanu turibuze kurebera hamwe by'amatransfer atandukanye ari kuvugwa mu equipe atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange dore ko umwaka w'imikino utaratangira mu kwezi uzatangira mu kwezi kwa 9 n'ubundi ama equipe atandukanye akomeje kugenda yiyubaka turibuze kubitira mu equipe menshi atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda turibuze kubitira muri Rayon Sports tuze no gukubitira amandi ma equipe menshi n'ubundi atandukanye ngira nkuko uri kubibona ku mafoto yawe kuri uri kugenda ureba n'ubundi muri site turibuze kugaruka kuri BABUWA Samson byavuga yuko ashobora kuba yerekeza muri equipe ya Rayon Sports ese bihagaze bite turibuze kandi no kuvuga kuri Sugira Ernest wamaze kubana none yongera gutizwa na equipe ya PRFC kongera gutizwa muri equipe ya Rayon Sports nakubwira ko rero magingo yanga ya Kiyovu Sport yaje kwa n'ubundi bigisha amakipe atandukanye ngo arimo na equipe ya Rayon Sports yaje kwa yigamba yuko ngo navangura utayizabo mwiza agomba gukina muri equipe nziza cyangwa se muri equipe ikomeye ya Rayon Sports aho rero ubuyobozi bwa Kiyovu Sport bwatangaje ko rutayizamu umunya-Nigeria BABUWA Samson atagurishwa magingo yanga rero nyuma yuko byavuga yuko ashobora kuza kuba ava muri no equipe ya Kiyovu Sport atayikiniye nkuko yari yamaze kubasinya umwaka umwe w'ibikino akaza kubasinyira equipe ya Kiyovu Sport n'undi agahabwa miliyoni zigera kuri 7 zose z'amafaranga y'u Rwanda nakwibutsa yuko rero mu mpera za Gicurasi nibwo BABUWA Samson yasinye amasezerano y'umwaka umwe muri Kiyovu Sport ahawe miliyoni zigera kuri 7 nkuko nari mbagarutseho hari amakuru rero uyu mugabo yajya avugwa menshi bitangazamakuru bitandukanye yuko ashaka kwerekeza muri Simba Sports Club yo muri Tanzania bikavuga yuko ngo ikipe yazishyira miliyoni 10 direct akaza kubajya muri iyo equipe ariko ngo bikaza kuba bimera nka bya bindi bya Manishimwe Jabe waje kuba ajya muri Gromaria bikahita birangira n'ubundi agiye muri PRFC byavuga yuko ngo BABUWA ashaka gusinyira Simba bikaba nk'inzira mworohereza kwita ajya muri equipe ya Rayon Sports ariko nahoze mbona equipe ya Kiyovu Sport itangaza yuko uyu mukinnyi atagurishwa ndetse n'andi ma equipe atandukanye n'ubundi amwifuza yose yaba asubije amwirwe mu isaro kubera ko icyo bamuguriye ataragikora amagingo ngana kwitse ko rero ubuyobozi bwa Rayon Sports bwigambiye buvuga yuko rutayizamu mwiza agomba gukina muri equipe ikomeye bamwe bakavuga ko bavugaga BABUWA Samson nakwitse ko rero kandi kuri uyu wa kane nibwo Kiyovu Sport binyujije kuri Twitter yatangaje ko BABUWA Samson n'undi atagurishwa ndetse azakirira ikipe uyu mwaka utaha w'imikino nkuko amasezerano n'ubundi yasinye abivuga nkuko mubibona rero kuri Twitter niho baje kubacisha iri tangazo mu yandi makuru rero atandukanye ya sport akomeje kugenda avugwa hibazwaga akazoza ka Sugira Ernest nyuma yuko uyu mukinnyi se nkaho yabangwa amezi 6 yaratijwe muri equipe ya Rayon Sports asa nkaho arangiye hibazwaga se Sugira Ernest azarekeza bizagenda bite baginwe nga rero nahoze mbona makuru tuyizewe cyangwa se makuru kutugera 5 kuri 5 nuko Rayon Sports yamaze kuba n'undi yongera gusaba equipe ya PRFC kuba yatiza uyu mukinnyi ngo nyuma yuko Sugira Ernest avuganye na PRFC bakamubwira yuko atazagaruka muri ino equipe Rayon Sports rero nahoze mbona n'undi yongeye gutira Sugira Ernest nkuko ubuyobozi bwa Rayon Sports bwongeye kwandikira n'ubundi PRFC buyisaba kongera gutizwa rutayizamu n'unabango Sugira Ernest wasoje amasezerano y'amezi 6 y'intizanyo mu equipe ya Rayon Sports nakwibutse yuko mu mpera z'umwaka ushize 2019 nibwo PRFC yatije Sugira Ernest muri Rayon Sports mu gihe cy'amezi agera kuri 6 n'unabango nyuma yuko hari umwuka mubi hagati y'uyu Sugira Ernest ndetse na Adi Mohamed Eladi uyu mutoza mukuru wa equipe ya Rayon Sports ya PRFC byavugaga yuko rero ngo ashobora no kwirukanwa ariko birangira n'undi atijwe muri equipe ya Rayon Sports nakwibutsa bimwe mu bihe byiza Sugira Ernest yagize muri championnat y'u Rwanda ni nko uyu mugabo amenyekanye cyane muri 2012 yakiniye ikipe ya AS Muhanga mbere yuko ajya muri equipe ya PRFC n'undi hagati ya 2013 na 2014 uyu mugabo kandi nakwibutsa yuko yakiniye hagati ya 2015 na 2016 agiye muri equipe ya AS Vita Club yo muri Republika ya Demokarasi ya Congo aguzwa kayabo muri 2017 muri Nyakanga nibwo Sugira Ernest
Ernest yasubiye muri APRFC ariko murabyibuka yuko uyu mugabo yaje kuvunikira no muri mu equipe y'igihugu Amavubi nyuma y'ukwezi kumwe n'ubundi agiye muri equipe ya APRFC. Uyu mugabo Sugira Ernest nakwibutsa yuko kandi yamaze igihe kigera ku mwaka wose adakina agaruka mu kibuga, murabyibuka hagati y'umwaka wa 2018 na 2019 y'imikino nibwo yaje kuba n'ubundi agaruka muri iriya season ariko biza kurangira atijwe muri equipe ya Rayon Sports. Byavuga yuko rero uyu musore ngo hari imyitwarire ngo itari myiza yashinjwaga ngo ishobora kuzatuma n'ubundi ava muri equipe ya APRFC n'ubundi akaza kuba yirukanwa ariko ubundi biza kurangira atijwe muri equipe ya Rayon Sports. Hari andi makuru rero atandukanye akomeje kugenda avugwa, reka nkureke ubanze uyumve. Icyo ngusaba ni gukora subscribe, ngusaba gukora share ndetse na comment ku nkuru zacu zitandukanye. Banza umva ayo makuru atandukanye n'ubundi navango akomeje kugenda avuga mu matransfer atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda muri Etincelle ndetse n'ahandi henshi atandukanye ndetse no mu yandi ma equipe menshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Umva izo transfer mu ikipe ya Etincelle aho uwo bita Gikamba Ismael yamaze gutandukana nabo akerekeza muri Mukeba Marine FC. Uyu akaba yavuze ko yishimiye kugaruka mu rugo. Murakoze, byanshimishije gusinya muri Marine kuko ikipe nakuriyemo narerewemo, nishimiye gusubiramo tena ibintu bishimishije kuri ngewe. Ikizamfasha ni ukuzamurira urwego rwanjye nkarugeza ashimishije. Aho ngewe icyo nzayifasha nyine ni ukubahereza ibyo mfite nanjye, kandi nzi ko kubera Imana bizashoboka kandi bizagenda neza. Gusa nubwo ikipe ya Etincelle yatandukanye na Gikamba yahise yishumbusha Songa Izayi wamaze kubasinyira imyaka 2. Uyu yaje aturuka mu ikipe y'abashinzwe umutekano. Uyu musore arabwira Radio Rwanda uko yabyakiriye. Nge Songa Izayi icyo Etincelle yego nasinye mu ikipe ya Etincelle uyu munsi, ariko nyine ikizamfasha Etincelle ndabonamo igenda mbona umwanya wo gukina kugira ngo nigaragaze. Ikindi cyo nafasha ikipe ya Etincelle banguriye gutsinda kandi n'umwataka ngomba kujya mutsinda nyine. Hamwe nahisemo gutandukana na polisi mwese nk'uko mwagiye mubikurikira, no kubura umwanya wagije wo gukina no kutigaragaza, niyo mpamvu bahisemo gushakira ahandi. Nubwo ifite ibirarane by'imishahara, ikipe ya Rayon Sports irimo kumvikana ku isoko igura abakinnyi, aho bamwe ihita inabishyura barimo umunyezamu Kwizera Olivier ndetse na Manase Mutatu Mbedi bakuye mu ikipe ya Gasogi United n'abandi. Undi ukomeje kuvugwa nkuko amakuru dukura mu byahishuwe abyemeza, umuhungu wo kwa Sebu yemeje ko ari mu biganiro na Rayon Sports ariko bitaragira ku musozo. Rukundo Denis yahoze akinira ikipe ya APRFC. Urakoze cyane, mahirwe umaye yo kuvugana na abanyarwanda batumvishe, ndabasuhuza mu izina ry'Imana. Amakuru yo kuza muri Rayon Sports turacyavugana, none na confirmation na guha, ariko ikintu navuga kuri Rayon Sports ni ikipe nziza, ikipe ya mbere mu Rwanda yagiye mu matsinda ya CAF Confederations, none bivuga ni ikipe ikomeye. Indi transfer yo mu byahishuwe ni ku musore ukinira ikipe ya Yanga yo mu gihugu cya Tanzania, Sibomana Patrick bakunda kwita Papi. Amakuru amaze igihe avugwa nuko ngo yaba yarumvikanye n'ikipe y'urucaca Kiyovu Sport, tutibagiwe Rayon Sports. Sibomana Patrick we abivugaho iki? Ego meze neza cyane nta kibazo. Bamurambeshyira na muntu numwe haba Rayon Sports haba Kiyovu, ngene navugana nawe kubyerekeranye nazazanjye nyine mu minsi iri imbere. Ndacyafite contrat hano nyine, kandi nta gitekerezo najya cyo kubona indura equipe kuko mfite contrat. Yego. Tugana ku musozo w'ibyahishuwe, bamwe mu bakinnyi ba Rayon Sports ntibishimiye uburyo iyi kipe irimo kugura abakinnyi ndetse ikanabishyura mu gihe gifitiye ibirarane abakinnyi bayo itarishyura. Uwabimburiye abandi ni Mugabo Kiza Hussein. Ngabona umuntu nyene imbere yo kubatanga salaire akanyoreza link andika ahantu kujewe nagushora guhembwa ibintu ngivyo kubera ndi Burundi. Ngabibona ngamandikira manager, manager ibintu ndimo kubona niyo cyange kanyishura kambira ngo wowe baguvanye muri liste yo guhembwa ngo kubera uri Burundi. Ese ngamubaza manager, ese jewe nago mfite ibibazo ng'abantu bari mu Rwanda abandi bakinnyi bafite
ko handi mahera nayabonaga neza kuko nanjye nkeneye amahera nk'abandi bakinnyi kuko turi mu bihe bibi twese. Manager akambwira ngo n'ibyo bintu bambwiye ibintu ngibyo avuga reka mvugane na perezida ndebe, nkamwandikira perezida nkamubwira se perezida ibi bintu ndi kubona nibyo cyange ibintu bari kuvuga ahandi hantu bakandika ngo ugiye ntabwo ushobora guhembwa. Akambwira ngo wagiye muri konti ukabireba neza. Nkamubwira perezida iyo banki ushyiraho salere zacu irahari na hano i Burundi, naragiye ngareba muri konti yanjye na mahera ahari. Ngamubwira perezida ese nimba ubona ko nta gahunda mfitiye muri ekipe bimbwira kiri kare. Uyu musore ngo arifuza release leta ngo akisubirira muri Mukura nkuko ibyahishuwe bibyerekana. Kugeza uyu munsi Rayon Sports irishyuzwa na bamwe mu bakinnyi bayo amafaranga baguzwe batabonye ibirarane by'imishahara, aho kugeza uyu munsi bishyuza amafaranga y'ukwezi kwa gatatu. Uretse aba bakinnyi hari nabo ifitiye umushahara w'ukwezi kwa kabiri no kwa gatatu batabonye ubwo hishyurwaga abandi muri Kamena 2020.